nyek nong nya right me take a letter go ro de kon kaling kenyam man go ro long de yen update me de yen ling update bana linga me channel at pan jan go ro mano bana nyoko mrich kon ke bana chu no take confusion tod mi chit wokten chana jala de wona ne konti jan ngwan wi de kelte shanak pan ka je jang chana jalinga no jen kan ka juba wo kan ka panyi jar correction na wona ne kan jen kan ka panyi jar ku ka lo wo ka juba duno kan ci wona kan ka juba ka joda na shalan mo gorno banyo ka yekel gwasme ka joma sha kwen ka do bada na shine me ce to ka je wa ken ka trader ti ci jen rai wi ka panyi jar no jen kan wo kan bor lo wo ka jongli jen ka unit state wo ka bor no na me update ka kwijo jada dana shalat bana kulo ka lerin tin ko kien tin kon de kon kaling nuar kon ke ngane kon tin ci jen tin chawunak jang ane ro kon na ka jan gwas me right kon ke jama bana din ngajen wona ne de na ke deini char mat kel ka hali jani ka jomi cha kwen gwas me ni no me ci tuo ken jen ken ka panyi jar jen ken ke bot mishiga jen ke bodo jen ke re wiki unit state ka panyi jar no waken gwasa mo la bodi na mo jen jel kan kare ci code la re ci chalaten ci ken shon kare no lo ken ka kwa kan bor ci ngai kon no ne kon la ka jogo no kuma jaten mal jaten tel milarik tel bi ejek no so jen kan wuken bor lo ware wa ka kwak ken jel ken ka tok year wa ken ci ga chub dor mishal ke shambe pot shambe mo a tok year to wat ken ne to kontin la ngwen nu wartin jen ga panyi giar mi ci ga chubo andoro mo ka shambe ka leg state ka shanka dish ka jog mi mo friday no la shanka jen dangraw wi de badak ko jen chenge dane nakake no me nakake ja wa chu te ke dini gwada dane tana chunga tolke kwa kien jen gwada dan naketen chwa chu ken re boda ka shwa kanak kene da to chu tani ni kanono biga ket ka jom shala da waram kel karwade jen tike da chaw woni kuyer no choni kuyer no gwada da dien wajen kula kenon karwade chune de kokena to shakan na kan dial ka joda na shalet commissioner gabriel che jo me che jalad no ala bone na kan we chunga checkpoint mishi bot yo boy chunga checkpoint gwada dan antol ka jeten can you imagine ni jen ojin wajitul jiteru gwada dan titin chiganeten kon jena panye jar ngai kana na many of course na mejega long beja long ko kan wor kon ngai kan no to courteten re court ngwande shit kene ngode jen kare wi panyi jar ke ken kwa ga target gurke ke kan wode jel kan baba no ken jel kan ngai kan won gwada mon a gwajiter but still working ka wa jel kan loroba so ka jom shit kene me mi shakula lade e wuri shalke commissioner Gabriel ko jom chela do nene a jenni na jen kan ka panyo jar wo kan ka drop a wo bori ka kujemi wa chu ka wo gwadan chige jatan gorje baje kunye gwasme according to Panjajir County Commissioner Gabriel Bolmajuk, the vessel carrying 42 traders from Tayar Port came under attack shortly after docking at Shambe, a busy port town located in Ural East County, Lake State. Jen gwal dan nakane kontin. Ke Ural jen gwal dan nakane kontin eneri sharamat ala kajang dini ken la dini SSPD ap kana hale ken kontin nakane kon. No. Jo me dera gwano de yana ling jen kan ka panyi jar wakan bor ka jonglei state gwada dana de kan de kan go kokten ko kan ke tajeri ni de kon la
kwak na me just lo I'm sure la di no ka jo misala de jangwa se me kenen den kon te leg state la janken no chicken ne kontin lan war chicken ga denak ko ngwane ken sha jogo no chwa ngwane sha yon match ka jo mi kana kwen gwa se me but in state che te ne di char ya lika no atinga jen wo nwar ya beni ke jen wer ka gwa se mo by the way kon wer quick kon ter mishala ter ka jor quick kon ngai kon ter ka nwar dien so du me nwar dien man tama no de rana ngachi de jien chi de munu ke bot ka ngi jen o ti ter te ga do but ka kon te kon kare ka jola kon o jor rong ne mo la men dan talk la kana perwich ki dong bi ken mal bi ken no quick kon no ken leave kan kon wadan bi kan connecting so ngaje gwan tarun kine de ti chi ye ken chi kan ka bas ke jen that thing ka jen dia rawi ka panye jar no ka cha chu na gwadan shal ke shambe kan ka SSPDF kan netin kon tila hal ken kan kon na kan ware jome de yana ngaji no mo kon ka le rodian gwasame no wude shiro da ngap re which ka juba update den mene wude shiro da ngap rewi ke juba ka trauma wude ngap rode la edde SSPD abo ngap rode rewi ke juba jen wa me ngap rode atako shi salary ke yuro la kap ke jenya lo tele yuti kap ke che chu gino tele je option adien gero rode nak ko take family yen take family mugor yo ke je ke telway lep ko yo ba mun bol mel tele yuti bet na ga pedjok promise dane shala da bol zero telemishiben so che chu gujino broda nak ke jomo chalat gwasa me mla jo gesha nyod jen wo shuda me chiro da ngap cha gujen wo shilu cha nang dol wal ka shengi dan wajen mi cha nang dol wala chiro do nyo ka mahare shuda mo chala do jen che tik ntame ja dol wal ci point de nyo ko mo pole ka do bran chalat ke jen me a miracle kanite one ko ram chiro da ngap chetenial ke menini ka jan mi chodul wala shwa je no chawu tekten dio je chawum do mo ka weldan ran la tiam ke je so chudo mo charo de je ka jo ran shalat antama waja tin ka do ran shalat ke je dio je no jen ba je yen ko jen chawon no baro da nak wati ngon mlar no charo de nak so namo meditin antama jen dana gore de nyaga ye kele na me ka kwiwut kana me shiro da ngapre wicha ka juba mana dien kirma yadit kan ne lunjok re wech ka juba ngumi pen kirma yadi lunjogo gwan mi let wuri shalga me bol me let betten re we ka juba jaga na ko na keke ka kor gwa me kelio en kirma yadi ngumi lel mo ka juba gor jeno sorry ngumi lel mo ka dubai ka middle east ka united arab emirates ka dobe dane right ken ka je to no jen we no ni do badan they need to control Jimmy de Liski jalamne they can invest kaso Sudan no but right now I'm right corner shaken lo ken kirmiyadit kanaben kirmiyadit wajwe de reborode so take a joy chermangai kon we tong mi ka dulwal kui kon mandan le rode ko tel abdel mishanung miti abdel mishanung de ne gorno bine nyoga yekel bane but tel abdel mishanung ka kui kirmiyadit no anyok telecom update ka kui Dr. Yang Machar and mo dong take information mishala nguni yo but right now ngode runwang so tell information mishanong kan you the t kan ko de nyoka kon kel ler je salo ay danan te kontin ta dana chane kon chaka ne ke je yen kan ka panye jiar ka kui correction mo gor kone panye jiar wo ka bor alo wo kare ju kan ka kwak e to code je mangai kono no la kan li ay la kan ka kok la ne kon la tila tajir kene de konte la jinya gas ka jan gwada nu ken tegdian uken batene ngwasamo jaw me de nyaka yekel mi jiram jiditu ya projet no jin subscribe ka bi notification bell bi jetwan ka bi channel wa bi jetwan ba te ke button mi chala thank you gwasamo mo gor de channel de thanks you can also do that so chi loida te da long ana ban jewum de dian biat gamal bye bye